langsung hidup ahli waris baru payun anteng hulu balun nyawang anu ngalangku sedih mana nguyung emo asal padaku kantor maboko kami kaya kereta waktu medan nangihan gelisah bareng serta mana sabareng ikhlas keterkerelan ikhlas sejatuh rela jujur serta setia cali tidak kang baru yang ada ngalangtung jawab ada ngalangtung sedih mana bingung nyamuk rasa makan gak nama pulang-pulang tapi saya merata buat di medan perang. Tapi ya,